solidarity forever. Mugomo wa arutani aria mari rungu rwa kiama gia KUPPET ni woingirite kiumia gia keri, atongoria a kiama giki magithie na mbere na kwirumakeni na kuga matigocokereria irathi-ini guthomithia kinyagia riria thirikari irihingia mateta mao. Tumeacha wanafunzi, tumeacha. Arutani aya mokireire kamiti ya wandikani wa arutani TSC makiuga matikoretwo na wendi wa gukinyaniria na kurumbuia maundu maria mekiraniire ngirimiti guku magikinyiriria guthie na mbere na kuigamira thi. Ni maregete kwaria na ithui, ni maregete gututhikiriria, mena matharau, mena kunyarara. Uguo atongoria a kiama gia KUPPET metikaniria na mugambo umwe, mugomo wingire wiki ya keri, na riu arimu itu othe okuria guothe mari mamenye mugomo unaendelea, mugomo wikuo nginya riria tukahinga mugomo ucio. The essence of this struggle is based on one major principle, because some people have misconceptions that when you are paid arrears which totals 1,050, then that one is enough for you to leave all other demands. Kiama giki ni kiuritie aciari kugira arutwo aria mararikitie gucokereria thukuru-ini cia gukomwo kuona gutiri mathomo megutwarithio mbere ya wendi wa arutani uhingitio. If employers are going to choose not to respect the Minister for Labor, then that ministry should be scrapped. And the minister should go home. So the parents who are risking the continued stay of their children in school, KUPPET is not responsible. Arutani aya hamwe noguo moigite matigucenjia murugamo wao ona thengia wa TSC gucabithia mwerekera uria kuhuthika gukinyaniria ikereka ria keri ria ngirimiti ya uruti wira wa arutani ya mwaka wa 2021 2025 igie nyongerera ya mishara. Makiuga maingi ma maundu maria mendekithitie matikinyanirio. No nyende kwira muciari wothe serious, muciari wothe wendete mwana wake, agire mwana wake cukuru aikare nake. No riria riu uria ukwandikite aga guguthikiriria akunyarara akwira ona no ugome, riu mugomo ucio ni ucenjagia ugakorwo riu ti mugomo ringi, riu ni struggle, riu ni bara nene, riu no wagia na hinya riu andu ni mekirwo hinya wa kurua muno. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.